ndo wanawili muka konga ni pesa makongonali hakuna maneno kunyinyi hamjawahi kuwa mnanunua kuna maneno kama hiyo magana matatu leta ndo basienge bau wanawe wanawili na weitani magana matatu kuna maneno yote kwa kusafia kuveri ndo basienge Roma igana litaria mbere kana ria kabatu Roma sienge igana eona no wagwetu mutwarangire uka ingi we mundu wa kirato wana tubemba tu munyitithaniria kana kuba maire ete ino sienge tuthirangie bembe ino bembe na nesianjuo litaria mbere bembe icio litaria mbere 50 no rutega na litaria mbere kana ria kathatu ingi nigetha ani ndo wakuri makondovia mau litaria mbere ayana niguo maismart ya bamekirete nguo ifuanene gutina thoko murakuite mbia ya kugura nacio makondovia mau ni mugura atia magana mairi wa mundu egana mukinagana juma ino nendo mana ni cia muthia wale nendo gure mairi we juma mathatu we Archbishop dio mamo ananirunero ambirire mundu wa kwambigira bale akenaga muno rira ni mundu kireta na kanya muna mwera kwanja omombe kaumete kwara ina cuta ni akwe ombe ni ndonde kwa tumaundu twako wega tutuma tu magana mathatu kwa Archbishop literambere kana ria kathatu ndo mairo ni cia muthia teguo rutu antigagia thoko ya gukumtheri ena tumeringa pwa ndo ma cia muthia wasa dam maire muragweto mundu akagura na te kwate onge kurambia nini gukira Archbishop kwa neno ri mathatu simba wetu eno kana ina avakana no kora gorera mukonji eno kira mamo akwinge na toto ne mukaruta mbego ya kovanda ete mbia osama ile bauma kondovia mo wakisamba kia muhuta twambia nakio nyampu ogolire sie kana barani mugolere ngiri na maire Archbishop barauga barani mugolere ngiri Archbishop barauga ngiri na maire ngiri igere litara mbere gwe kinara oshimu amanya ne korajo kanja cia muvute ni andimiku monoi ne muongerera maire ali 2200 litara mbere ya kaire ali akathatu we juma barara to Archbishop kwa wanakio ngiri na maire kwa Archbishop litara mbere ngiri na maire kwa Archbishop litara kaire ovuta umaga wabo kugwege gya kiria twanari ya Archbishop geke aino wagata dige semanya na mwara wa muvuta gisiare gesamba kya muvuta kana tego gire mheshimiwa mkonjire mugulire tio good soka kirato mwana oyo ni amwerere keru wega ukaba barara arenda kugura ngoko ino cio wata inge ni akinye mbei tetware anwa wata ni akinye ndui na inge nebise barato kaira ai nduka etagwa comrades secretary no veto kagira vune kwata tonya gavo ya mheshimiwa nendie utene good de utiga tumuga kama mea ugora arenda gweka atia na vai na tusio mera itae miambi kuthie na kuria ndoyo ugora mwa
uko isio Saddam itarwe Ingero wanginyambo sa mwa pote kwate we ati okolera mboga nonge kolera kuko we tiga itarwo one Wera to mo ngene kugura Asiba we Kanitha wa Korino mantano nginya wanaguo otewe kana teguo hakuna ate maneno ati angando ati mugatara na kigwa kiondo ri gya Korino arenge hakuna maneno kama hiyo kana teguo no nginya mukorino wa manya ta kiatia Esigana Muko 46 45 Bora uga mpuigera Redate Ndaigora ngiri 30,000 Muko icio nisia gorwa siringi ngiri 20 Oingeru no kwato kuthiraniria bate kwa ningonukira mama waku no nginya mbene nyitire awa kogo 30,000 no kwa igutwarwo bandu ngarire kana teguo kwa hivyo sichukuliwe wewe SWAT kuja sasa 30,000 sasa ijulikane mahali itawekwa Tugai abarikiwe Tiga nuise mwana te murutu Neke tugasukumosi Nisaidiwe zipelekwe kule mbali ili sasa Ziekwa hapo zijulikane Weba lala kodi letu mahali zitaekwa Sawa, Korino Korino Neune mwete kia mugona no kuoneka Ne mwete kia mukorino wa manyata no kwerogamia Ne mwete kia mukorino wa manyata no kuono theri Akorino Akorino Neune ndo wa matha Na tuwena njamba ya gwetu mama Ne mwendete mheshimiwa Mukonji Ne muramunyitira na mavoya Na inakiute yake nwa mura connecta No manyare Spanam boy Ne muregwiri agetwa Spanam boy No gutire ta kuria ndui Watu rero gucaria Spanam bega ya kuvinga neti cia kundu kuriko Na acio maramweta Spanam boy Mama yone Spanam boy ya kundu gutomata na nginya kundu gutwa mbundui Ne mukuvoera Mukonji No manyararu motondo na mwitikira wa marito menge mothi wana mbere kana teguo ugu turana acio maramweta Spanam boy matwire mangitwa jano ramekete atia mararoria wera na unajua mimi mheshimiwa ni majaribu kuangalia pia nikajaribu kuconnect nikaona watu wako na haja sana na hii kiti yako ya Manyata nginya mundu ro ikuria guru ngava naroneka ta kwa inapata na kiti kia mundu gwetwa muko kwa sababu likiti inafanya nini Muko nyitirira jambo eno sasa nataka munisaidie kukaribisha mheshimiwa John Gitonga Mukonji kwa makofi na nduru Mukonji Mukaribishe kwa makofi Karibu sana mheshimiwa hivi sasa uendeze program kutoka hapo Thank you. Wachungaji wetu Archbishop Mutere, Archbishop Joseph, Bishop James Mwaneki, Bishop Elias Murithi, Archdeacon Isaiah, Pastor Nathan, Pastor Nyaga, wachungaji wote pamoja na
achungatĩri othe na kĩgongona kĩothe kĩa andũ wetu a kanitha cia Akorino Manyata constituency, kĩama kĩa mĩbango ĩrĩa ĩkoretwo yava vamwe na Akorino na andũ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwakenu ũmũthĩ bai kwani ĩgwĩtagwo mwĩna mbevo, kwani ĩgwĩtagwo mwĩna wasiwasi, wapi nduru na kelele ya Akorino? Nĩgwĩtagwo ici itaregana. Nienda muongerere kidogo. Mnataka kuongeza? Muko tayari? Wapi nduru na kelele ya Akorino? Mheshimiwa rafiki yangu, Mheshimiwa Kagushia, rafiki yangu kutoka kule Mokoroine, Mheshimiwa Steve Simba, former deputy speaker wa Embu County, our director pamoja na kiongozi wetu katika chama ya DCP, Mheshimiwa Kanake, Mheshimiwa former MCA Osama, Mheshimiwa Nelvin kutoka upande ya Mbeere South, rafiki yangu Mheshimiwa Juma Kalimoni, vamwe na andũ othe awendi mwega the business community. Ũmũthĩ twĩyava nũndũ nĩtwetĩkanĩria atĩ gũtirĩ andũ tũgũtiga vuva thĩinĩ wa maendeleo thĩinĩ wa Manyata constituency, na twĩyava kũvingia karĩko karĩa gũtwatuire mũthenya ũrĩa mwambĩtĩte kũmvoera kũrĩa thĩinĩ wa Nembure, na mwĩra atĩ mũthenya ũmwe nĩtũkwambia kaũndũ na twanyitanĩra twauga nĩtũgũthiĩ njĩra ĩmwe. No ũmũthĩ twĩyava ku make the first step thĩinĩ wa kũnyita kamũgũnda na kũnyita kagĩna karĩa Akorino Manyata magetĩrĩra, na nĩngĩenda kũmũcokeria ngatho tondũ gũtuĩkaga ndinde kwa ĩ magũrũ, ndinde kwa ĩ ndũĩ na ũmata ũma magũrũ menyu nĩ maraca mavana mbembe ciĩkĩ iratuĩka, ũmata ũma magũrũ menyu marakinyũkia gũkinyũkia na mwĩmũrĩre makovi nũndũ. Na nĩngĩenda kuga wakorwo ũmũthĩ ndwanetĩkia atĩ Akorino Manyata nĩmakũgĩa mũgũnda na matume vandu makaugaga nĩ vao, leo amini usiamini tamati. Nĩguo atĩ guo bai na nĩngĩenda kũmwĩra acio mũretĩte marega gũka mũtigakorwo mwĩna wasiwasi. Sisi ndio tuko na sisi ndio tutahakikisha tumefika hapo. Karate guo. Na nĩngĩenda mũthiĩ na mbere kũvoya, tũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na tũthiĩ na mbere gũtuma kĩgongona gĩtũ gĩa Akorino. Na nĩngĩenda kuga wakorwo kwĩ andũ avinyĩrĩrie thĩinĩ wa Kenya nĩ andũ a Akorino, na representation yenyu ĩkanyiva. No nĩngĩenda kũmwĩra ũmũthĩ na kwathiĩ na kĩremba niĩ nĩ Mũkorino ngoro, niĩ nĩ Mũkorino thĩinĩ wa ngoro, na nĩ mwĩci nginya gaterema nĩ mbĩce ũrĩa kanyitagwa, na nĩ mbĩce gũkaringa, na nĩ mbĩce kũruga, nĩ mbĩce kũvutia Sayuni, na tutaendelea hivyo. Karate guo. Rĩu ndirenda twarie maũndũ mengĩ, nũndũ kĩndũ kĩa mbere kwĩna event ĩngĩ ĩrathiĩ na mbere mwena wa Kavotĩrĩ, ĩrĩa yo nĩ ya one of my very good friend, Bishop Njeru, retired Njeru wa kanitha ya Nisa, na nĩngwenda tũnyitanĩre nake bado. Koguo nĩmenda kuga mbere ya mbarĩtie tũmaũndũ twakwa, na Mheshimiwa Kagushia nataka kushukuru na kusema asante kwa kukuja kunitia joto leo. Tafadhali tupigieni Mheshimiwa Kagushia. Ametoka all the way kutoka kule Mokoroine, Nyeri County.
Nyeri ndio tumetoa Rigiji. Sio kweli? Unapenda Rigiji? Unapenda Rigiji? Wapi nduru na kelele ya Rigiji? Na Mheshimiwa Kagushia pia ametoka mahali ambapo Kibaki alitoka. Si ni sawa sawa? Sasa leo Mheshimiwa Kagushia, mimi nakukaribisha huku. Hii ni Manyata constituency. Hawa ni watu yangu, watu ya Akorino. Na Mheshimiwa Kagushia, nashukuru kwa sababu najua shedi yako ilikuwa kubwa, lakini umesema leo utakuja kushikana na sisi. Mpigieni makofi tena. Na ningeenda kuga tondo wa program ulelevana ningekuva nafasi ukethani tafadhali don't use more than 2 minutes so that in 10 minutes tukoro tuathiri tumaundu twetu tuvote tuthie na mbere nigetha tukoro twi sawa sawa kana teguo na nitugwitikaniria nundu wa kigongona kiu kurekera thie na mbere titwaria tuonthe. But first I want to recognize nimeona Mheshimiwa Nyagibi amefika kutoka kule mbele South, mpigieni makofi. Nimeona our chief officer pia Washira ako area, mpigieni makofi. Tuko na Mheshimiwa Elijah kutoka kule Runyenjes, mpigieni makofi. Kuna kijana hapo rafiki yangu sana, huyu kijana ni chairman wa vijana na ni Mokorino na napenda yeye sana, mpigieni makofi pia. So turuhusu tuongee watu kidogo, na pia tuko na Balala hapa, mpigieni Balala makofi. Amechukua kuku zote, sijui atachinja moja moja ama atatuitia pati. Tuko na rafiki yangu pia hapa anaitwa Muridhi wa Ngasi, huyu ni kiongozi wetu wa hii. Tuko na president wa university, all the student university wako pale, na timu yangu yote pia naona iko area, iko well represented. Mpigieni wote makofi. So mtaniruhusu nitapea watu kidogo nafasi waseme jambo, si ni kweli? Na tumeambiwa leo na bishop hatuna maneno mingi, si ndio? Nataka kuanza na my friend Mheshimiwa Juma Karimoni.